I say happy birthday and come a Rama Sewa at Kaneshi and Koma Flat and also of Vim Foundation Nyame Oishiano na Oman more blessings. Love her so much from Promise Dubati. I feel so akuma to him. Yeah. Shout out to Nkoma Uber drivers, taxi drivers. And surprise me say, "Bad you thought that my fat taxi omunje miska." Obi wo horse metie o neje. Any oje wa won lorry fare. Say me park na. Ai wa won lorry fare. Na we me dem uji mi na. I thought that uji na ubo mu ho. Oh, I was just listening to you in Jerusalem. Oh we me say any eja. Say no wa na won lorry fare no. Etinye boni na me ya make can in case driver because we am anya na say me me. Say me share sister bi wani mo no zia. Ohu mi apa. Sister Sandy brother. It's me the oje lorry fare ukrum. Me the wo guswa eje. Oh, for the past last week in your mention lorry fare. Oh man. You know, yeah, Braje me the woje anesa. Na eno baroni nso e throw shots. At who? No question no. Or mani bi Emma obi on status, ne WhatsApp status so. Na maya me say oni di na terms so em so your baller na bibi. Ochema I'm still the baller girl. I'm still then that's why I'm a series of niema na ototo. It's in a way the anye bone me nua ba na eno na me say me pese me adua ma obi abiem e ya adwuma extra. Enti eno no ankasa me de me kan che oni a wabeka na auto shot no emane no na adwuma ne nya easy ma me because as a mini pa ba ko me adwu obi asem ho we de kakra de na meti kwa me abraja emmoa me so for crisis say nka mfa me ho manya me na menya konkonsa na me so kakra me edidi eni me jaye enye enti okonya me ani ma na wasre bone fa che de aide ama me say enemi kodi enti eno me sre na ama o ma na nyedin oni a auto shot ne mane no ma sre na na daroma ye mpon de na nko asane message say o me ni we na me hu say oni we na ma me bre so we dey na nkase ebo amede den twemu ye to aso a what's the deal say artists be so no more complaining na you don't support us but Braje ma steady hu say wo supporting no hu ni say onu ye o favor so wo ye ni favor like ebi a wo hu artist na de bi a wa share two story wa mani pakro mention bi a obe repost ya to ni story honom I thank you bi no onu hu ni say as a favor because as a bi a ono ma kwikwe wa bonyom eti wo share no cry ibi mi ma kwikwe hwe normal then you about them I say anya so sanya mani so bi because your phone e data eti say yem see de bebo am na say wo feel say oya asemasi ntine ye share na obeyo ho ye wuni a enya wa usu wuni say who o da dai na mesre trembinti house ba je mini reason am kon do semesre oh and it's opposite na o say ya na o so mesre kwa mesre kwa eno exam so mesre ju so sre kwa o eno exam so me go so yes because I say bufu kakra mo de yen support bu so abuai na we na kwa me Eugene kan ko ti so say artist abonyum won say Whiskey release you know won say banki w posti na two face db posti bagana ha say no I say Kwame Eugene ya ade a sister Efie who the need so be posti because enye ne nyom sister Efie so bonyum a Kwame Eugene so who the need so be posti enye ne nyom o chema nka wo 1 million followers we bonyum na nka dia 2 page amano also 300 followers we bonyum na nka dia asama Kwame Eugene ka enie na we na educate obonyum so echemu a Kwame Eugene nyan hwehwani mu agro no because asam na wo ka no ono ana mu no difo because yes ono ana kasa wonim share onim se obi ya ade me mo anane ade enti ono so nim se onim hye no o kan asem no de ne ho gimu Kwame Eugene kan asem wanyi ne ho enfi wo se me kura me ka ho and after all mo say wa share o wie ye na enti on pen ho wie no no aso start share wa share amafo ni enti leadership be example asem aka wie me so me be share enti no eno na say koso e wo social media honom but senka de all kenke be boy ho anka efe but the worst thing is Brajery wa share obi de na drugs na oni mpese obehye ohun wa share obi de na oni mpese obehye ayeye phone ayeye data de penanke de but say ye hu mu attract ne pese ye sha musu mu hu obi de ya mon share
Well, nka nkwa echi aha ye nkwa echi mami nyina medium na menka fie ye obi any show Papa Bills no se pon Ofie Kwanso no mo kate Papa Bills share groups am ni no so hu bet omo ya no mo de show kon obi flyer and a please share wa Ofie Kwanso ya poster mo so obi a share da meja wa ha me ko na be me oh they are whoa. Anyways, your fast like I say my proud sponsors nah yeah sorry so madam boy my dey fly bread fella ASE